Pomaže Bog, braćo i sestre. Daj Bože da ne stradaju nevini. Ali je teško reći ko je nevin, a ko je kriv. Za one koje znam da su sigurno krivi, oni su daleko, njihova deca spavaju sigurno. Njihova deca imaju da jedu, njihovoj deci nije hladno. Oni imaju sigurne plate, njihov novac je siguran. Sve je njihovo sigurno. Bilo do juče. Od juče možda više i nisu tako sigurni u sebe kao što su bili ranije. Od juče ova nesreća koja se desila između dva bratska naroda, zato što su neki nacisti tamo 2014. godine izvršili puč pod pomognutim nekim nacistima koji su daleko preko La Manša, preko Atlantskog okeana. Nesreća dva bratska naroda znači sada prekretnicu za ceo svet. Slušam ove naše neke analitičare pa govore kako eto, Putin je bio ohol, on je mislio da će sve to završiti za nekoliko sati, da neće dobiti sankcije, da neće zaključiti ga iz Swifta, da ovo, da ono, da neće cijela Ujedinjena Evropa i Amerika stati protiv njega. Računamo tu i Australiju i Japan i ove neke još druge male zemlje koje zavise od njih. Znači, Putin je bio glup i zato je 20 i nešto godina na čelu Rusije i podigao je Rusiju iz pepela. Do sada je podizao Rusiju iz pepela, sada pokušava da podigne svet. Jer svet u kome jedna sila koja je definitivno na zalasku i dalje pokušava da dominira celim svetom, da određuje pravila igre, da postavlja samo svoj interes kao nešto što je jedino bitno, ne može da opstane. Naredbom da se atomske rakete stave na bojevo dežurstvo i u pripravnost, Putin je jasno pokazao dokle je spreman da ide. A spreman je do kraja. Jer ako ja znam da Rusija ima samo jednu opciju, a to je da slomi nacistički režim, i nemojte mi govoriti da nije nacistički, ova četvorica koja su otišla na pregovore, od njih nekoliko četvorica glavnih pregovarača su strani agenti koji su državljanstvo Ukrajine dobili pre nekoliko godina. Pomagali su desni sektor, imali civilne organizacije koje su skupljale pomoć za desni sektor, za bataljone Azov i istog dole u Donbasu. Ako sam ja znao i ako ja znam da Putin ima samo jednu opciju, a to je da porazi desni sektor, da stvarno izvrši denacifikaciju Ukrajine i da ne može da izgubi, jer to znači da tada Rusija prestaje da postoji, onda je to sigurno znao gospodin predsjednik Rusije, Vladimir Putin. Ja bi isto uradio da sam na njegovom mjestu. Jer Rusija
nije neka tamo državica koja je naučila da svaki put pred okupatorima i nasilnicima skine gaće pa maše kao sa belom zastavom. Rusija je država koja ima tendenciju pobede nasilnika 2 milenijuma. Slomila je Zlatnu hordu, slomila je Belu hordu, odrprala se Sveđanima, odrprala se Napoleonu, oduprala se Hitleru i slomila ga. Slomit će i ovo sada. To je jednostavno neminovno. Svaki put u svim tim borbama Rusija je na početku delovala slabo, a onda je pobedila i postala jača nego što je bila. Zato ne slušajte koje kakve analitičare, koje kakve stručnjake, koje kakve, ne znam ja kako bih više nazvao. Ne slušajte u ovaj rat informacija, dezinformacija. Razmišljajte svojom pameti. Niti je Putin bahat, niti osion, niti uljuljkan u nekim lažnim slikama o svojoj snazi. On tačno zna, kao i ceo sistem koji je iza njega, koliko je snažna Rusija, dokle može da ide, čime raspolaže i šta mora da uradi da bi opstala. Jer ovo više nije pitanje opstanka ni same Rusije. Ovo je sada pitanje opstanka celog sveta. I zato Bog pomogao svim nevinim da prežive sve ovo što dolazi. Živeli. Živela Srbija. Živela Rusija. Živeli Srbi. Živeli Rusi. Živeli bratski Ukrajinci. Živeli Belorusi.